Na riu hatikiri undu ta nganja ni kuingira imwe kwa imwe thiini wa thande cia kiumia giki njikirite iratu cia Martin Munene uria utanakihota gukorwo akiingira muthenya wa umuthi no shughuli na thiko ici ni arehe muno muthenya wa Friday tukumenya ni atia hau tuingira imwe kwa imwe na tukwambiriria na cioria hari president wa kana Uhuru Kenyatta ni okireire aria maramwita ati sponsor na agakiuga ati we ndarakikorwo akiheana kana akiheana mbeca kuri mung'ethaniro kana hihi tondu atongoria mari thirikari-ini makoretwo makimwita sponsor ati ni araheana mbeca kuri amwe aria me mung'ethaniro akauga wende kwenda gwitwo ritwa riu na arauga itua ria no ugathamaka thiini wa bururi wa Kenya rigakorwo nawe uratwirorera hwaini wa muthenya wa umuthi tikiriria. Kama ni kuomba kura tuombe kwa amani. Wananchi wana ujuzi wa kujua. Wakisema wanataka Kalonzo ni Kalonzo. Wakisema wanataka Ruto ni Ruto. Wakisema wanataka Matiang'i ni Matiang'i. Wakisema wanataka Sifuna, Sifuna. Jamani chungeni. Mimi sitaki kuitwa sponsor bana. Mimi sitaki mambo mingi. Mutiga gwita Uhuru Kenyatta sponsor ni mwakeigwa tugithie na mbere nake President William Ruto no athiete na mbere na gukirira mwena wa mung'ethaniro akiuga ati matiri na mubango o wothe na matingirehe kihonia thiini wa mwaka ukite. Arauga ati gutiri kana President Ruto arauga ati mwena wa mung'ethaniro gutiri undu mangiguna mundu kana mangiguna a Kenya akoretwo agitabania micemanio tiganite na anyiti itemi na arauga ati ni micemanio ya ukuria weti uteti na ndari arambiriria uteti amerite ati no mark time ni areka aingira uteti ni makamenya. Ninyi kabla hamjamtuambia maneno hiyo mnasema kwa sababu unajua hawa shida yao ni kwa sababu wametumwa na sponsor. Wameambiwa endeni pinga affordable housing, enda pinga mambo ya SHA, enda pinga mambo ya barabara. Na huyo sponsor wao hajawaeleza wanapinga kwa sababu gani. Mimi nataka niwaambie nyinyi majamaa, wacheni kujiaibisha. Kama mnataka kushindana na mimi tafuteni sera. Nyinyi majamaa, nyinyi mlituona usiku hamjatuona mchana. Mamuonire utuko na riu ni aguka muthenya mumuone wega. Nake munini wake Professor Kithure Kindiki akoretwo kuria kwao miena ya Meru na akoretwo agithie na mbere na kurutia nditi akionekana thiini wa county cia mwena ucio akoretwo na micemanio kiheri kuria mwena wa irathiro na kuria micemanio imwe akoretwo agikira nginyagia gwake mucii. Arauga ni ebangite wega gutugerera ati President William Ruto ni akahotana mwaka ukite na onake mutikamuire 2032 onake no ende kuerera kamuti. Wale watu wanaomba viti, kuna mtu hakuwa mkubwa katika serikali? Si wote walikuwa na viti kubwa? Siku ile walikuwa na kirauni kwa kichwa. Watuambie ni project gani walileta Meru, Isiolo, Embu, Tharaka Nithi, Kirinyaga, Kenya nzima waeleze. Hawa watu ya kierere wanafanya siasa na kura ikue kama ni lazima ubembeleze wananchi bwana. Maugaga rimwe uteti no nginya rimwe ukaga hadafu hanini tondu ciugo iria cikanagirio thiini ni ateti ni cigikoragwo cikire imwe ndito muno makiria. Naguo mwena wa mung'ethaniro urera aria me thirikari-ini gutire githurano mukaiya na makamurika IEBC makimoria magakorwo makiruta wira wao uria kwagiriire. Marauga ati matigwitikira githurano gikorwo gigithogwo kia mwaka ukite na one mehariirie wega na gwika uteti ugatuma o mahotane. IEBC nao marauga ati IEBC irauga ni uteti urakungio hindi iria marathie na mbere na gukiingirirwo no mung'ethaniro ni uheanite mukana makauga ati ithue tutirenda githurano kiyo na no tuikie kura na tucigitire. The real mischief of IEBC, as directed by William Ruto, is to interfere with the voter register during the digital migration of data from the Smartmatic KIMS to the Meru Technology Kits. Ithio ni tuina information nyingi muno turaheo ni andu. Ni tukwenda kumoria system iria magukorwo makihuthira ya gukorwo magitabania ithurano ya IT system. Mamenya andu a Kenya
marenda system iyo igurwo na waragania. Haya seguo maundu makihana na maria marathiite na mbere na kuhiuhia ciongo thiini wa nyumba citiganite cia mohoro na itanaumira kana tukihingaga na thimo ya kiumia giki ni thimo ndakiona njega muno rutemaga mweji koguo ugithie gubangira mundu uri ugikauru umenya uru ucio no ugucokerere we woika no the na mbere na kuona thina tugukinyia hau no riu reke nyambe ndambure andu eri atatu aria tukiuma thiini wa studio na aria mwatwarana hamwe nani kigo wa gicini urauga ati mukwiragira na mutumia waku Njeri mwikuria muruka kadara Njathi wa Iria ni ngatho ni undu wa ripoti yaku njega na thande cia kiumia. Uhuru ameongea vizuri sana ni Njeri Beba na ningi thengio haya muciri wa Karori kuma kuria mwena wa Baragwe urajira ni ukwirораgira ceceni ya Inoro TV nake Karo akoragwo director guku kana aria matwaragiria matuini arajira ati family ya Ngugi wa Chege kuma Gikambura merwo ni pole ni undu wa gute mami wao Nancy Njeri na wife Nancy Njeri mutumia wa Moses Kinyanjui Ngugi ni ngatho muno makiria ndona no ciraingira tukirikiriria ni ndungu wa Nyambura original na urajira ati we haku nduri na uru na mundu githurano kia mwaka ukite gigagikorwo agikimurikwo ria agugifatie. Haya Khalifa ni ngatho kuma kuria Wanjohi ndakuona na ningi ndakuona Kremo Mugo ona yewe ukiuma thiini wa session ya Inoro TV jitekeria tukinyia hau na tuhinge kiumia tugacemania kiumia giki kingi twerekeire ugie no tuko mwega na weekend ndathime thiko ciothe Ngai akoragwo agikorora o muthenya ni njitagwo Gicimo Joseph Tumana Stan Kinyanjui. Kwaheri.